nongeye kubasuhuza muri kumwe na Felix Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 dore ingingo nkuru twabateguriye. Tunayenda Kampala, tunayenda Mombasa. Imipaka yose y'u Rwanda yo ku butaka irafunguye kuva kuri uyu wa mbere. Ni icyemezo cyafashwe mu nama guverinoma yabaye kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Hari hashize imyaka 3 umupaka w'u Rwanda na Uganda ufunze, n'indi hafi 7 umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ufunze. Muri aya makuru y'iwanyu mu ntara turareba uko byifashe kuri iyo mipaka. Abanyamakuru b'Ijwi ry'Amerika bari ku Kanyaru, Igatuna, Inemba, Iruhwa n'Inyabugogo ahagurukira imodoka zijya mu mahanga. Iyo nkuru niyo twibandaho gusa mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigimana. Aloyizi, mwiriwe neza Veniste n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Uburusiya bwaragabishije jo ku munsi w'Imana ibihugu bibanyi na Ukraine birimwo ibiri mu ishirahamwe OTAN nka Romania ko kwakira indege za Ukraine bishobora kuzokwisanga navyo byarinjiye muri iyo ntambara. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'Uburusiya bwo kwivuna abansi Igor Konashenkov yavuze ko bazi badakekeranya ko indege z'intambara za Ukraine zahungishirijwe muri Romania no mu bindi bihugu bibanyi. Yaragabishije ko mu gihe izo ndege zokoreshwa mu kugaba ibitero ku gisirikare cy'Uburusiya bishobora kwitwa ko byinjiye mu ntambara. Mushikiranganje wa mbere wa Romania nawe Nicolae Siuka nawe yavuze ko ayo majambo y'Uburusiya agamije kwibagiza abantu ibiriko birabera ku rubuga rw'intambara. Avuga ko hariko harafira abasivile batari bake, yongeye koko batariko baratega ubwoba n'ibivugwa n'igihugu cy'Uburusiya. Kuri Ukraine kandi igisata cawo nikijejwe impunzi HCR kivuga ko kimaze gutororokanya impunzi zirenga 1,534,000 zahunze Ukraine, biyongereye 166 ku bari baratangajwe ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Oni itegekanya kwizo mpunzi zishobora kuzokwiyongera mu gihe igisirikare cy'Uburusiya kibandanya cinjira hagati muri Ukraine aho kiriko cegereza umugwa mukuru Kiev. Komiseri wa HCR Filippo Grandi yavuze ko impunzi zirenga 1,500,000 zajabutse mu bihugu bibanyi mu minsi 10 iheze. Avuga ko ari zo mpunzi nyinshi zihunze ku mugabane wa Buraya kuva intambara ya kabiri y'isi itera. Tuve muri Ukraine dusimbire ku mugabane wa Afrika aho HCR kandi ivuga ko riko irarondera imiliyoni 205 z'amadolari yo gufasha abantu barenga 1,1,600,000 bateshejwe ingo zabo n'intambara mu buraruko bwa Ethiopia. Muri rusangi abamaze guti zabo bivuye kuri iyo ntambara yatanguriye mu ntara ya Tigre mu buraruko bwa Ethiopia, mu nyuma igatandukira ubundi burere buri mwamuharana Afare barenga imiliyoni 2. Iyo ntambara yatanguye haraheze amezi 16. HCR ivuga ko abenshi mu bataye ingo zabo begeranirijwe imbere mu gihugu muri Ethiopia, mu gihe ababa 60,000 bashoboye guhungira muri Sudani. Washington, Ijwi ry'Amerika. Igipolisi ca Israeli kivuga ko abapolisi barashe barica umunye-Palestina yarabateye inyuma y'acumitiye imbugita mugenzi wabo mu gisagara ca Yerusalemu. Igipolisi cavuze ko yateye yari umuhungu w'imyaka 19 yaba mu buseruko bwa Israeli. Abanya-Palestina bamenyerewe bagaba ibitero bifashishije imbugita, ahandi bakarasa abasivile b'abanya-Israeli hamwe n'abajejwe umutekano mu myaka iheze. Abanye-Palestina nabo hamwe n'imihari iharanira agateka ka muntu bagiriza Israeli gukoresha ingufu zirenze igihe baba bariko baragwanya ababatera.
urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi iri ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacuze wa akadomo kama na ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni radio yacu. Guhera kuri wa mbere imipaka yose y'u Rwanda yo ku butaka irafunguye. Ni icyemezo cyafashwe n'inama ya guverinoma yabaye ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Hari hashize imyaka 3 umupaka w'u Rwanda na Uganda ufunze, n'indi hafi 7 umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ufunze. Muri amakuru iwanyu mu ntara turareba uko byifashe kuri iyo mipaka. Duhere i Kigali kuri gare ya Nyabugogo ihagurukirwaho n'abasohoka mu gihugu. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi. Uriho? Uriho neza Venuste. Aho ngaho kuri gare ya Nyabugogo ibintu byifashe gute? Urakoze. Ibintu muri gare ya Nyabugogo bisa nkaho byahinduye isura. Hari hamaze iminsi hari imodoka zikora imbere mu gihugu ziva i Kigali zijya mu ntara zinyuranye, ariko ubu ugeze muri gare ya Nyabugogo urumva noneho bamwe bagenda bahamagara abagenzi bababwira bati Kampala, n'andi majwi wongeye kumva nyuma y'igihe kitari gito hafi imyaka 7 nk'uko wari umaze kubivuga atakiriho muri gare ya Nyabugogo. Abantu rero twaganiriye bamwe baravuga bati twongeye kubona akazi, iyo tuzanye umuntu duhabwa amafaranga iyo dupakiye imodoka. Yewe reka mbere yuko nkomeza reka ngumvisha abaturage bake bakubwira ko ubuzima busa nkaho bwahindutse muri iki gitondo. Rega ugasanga ubuzima buroroshye. Tunayenda Kampala, tunayenda Mombasa. Ni byiza cyane muri rusange. Abanyarwanda benshi uzi ko barahahaga ibyo kurya, kazana amavuta bagasiga abana bacu babaye ibikara. Amavuta ntibari bakibona igura 2500. Urumva rero nka rubanda rugufiya babyishimiye kubera ko hanjye sinari nkiryaga firiti n'abana. Firiti yari yabaye abakire, ariko bagiye kuzana amavuta bakarangire agafiriti bakabona ibishimye. Kandi n'abanyeshuri bigagayo nubwo je ntabo mfite, ariko hari abandi bantu babafiteyo, kandi n'abantu bakoraga ingendo n'abakora business bigiye kuborohera. Muri rusange ubuzima ni wane. Kuba bafunguye Bugande byabaye byiza kurushaho. Yaba twebwe dukorera hano akazi kacu kaba hano muri gare buri munsi, yuzanye umugenzi hano kuri Volcano baguha 500. Yumujyanye za Trinity za Modern za Simba baguha amafaranga. Mbese ubonye 5 ukuye kuri Volcano washyiraho 3 kuri izi kampani dukora zo mu gihugu, urumva ko ari iby'agaciro. Uretse n'ibyo kandi nawe urabizi ko ibiryo byinshi twabikoraga hakurya. Ubu litiro y'amavuta iri kugura 3000, ariko hari uruganda rwabaga Bugande bitaga Mukwano, yo rwabaga dufite amavuta yarwo hano mu Rwanda wasangaga litiro ari 1500. nawe bibaze byikubye inshuro 2 hafi 3. Bishaka kuba byabaye byiza, Imana nibikunda. N'ubundi duhora tubibona byabaye gutya ngo barawufunguye bikongera bikanga. Guseje muri none twari twiteguye twishimye. Asumta Kaboyi, yabona abaturage bagenda bajya Kampala ndetse n'abakora aho ngaho muri gare ya Nyabugogo, ariko se izo modoka bapakira abazitwara bo bakiriye bate kino cyemezo gishya kibemerera kwambuka imipaka bajya muri ibi bihugu bituranye n'u Rwanda? Yego, nageze muri gare nka 12:30 nasanze imodoka ya mbere yo mu itwara yo muri kompanyi ya Trinity maze kuzuza abagenzi maze kugenda, ariko nsanga indi ya Volcano nayo ni kompanyi ikorera hano mu gihugu irimo gupakira igiye kuzura. Nabwanye rero n'umushoferi wari witwaye, nawe wabonaga yishimiye ko akazi kongeye kuboneka, ko bongeye kugenda mu bihugu duturanye. Abaturage bahereye aho bisi yanyuzuye ntabwo iruzura, baracyarimo abantu bakeya mu by'ukuri, ariko barimo baraza. Tubasaba kuba nibura bakingiye, bakagira ibyangombwa biri valide byambukiranya imipaka. Umuntu afite inkingo zuzuye 3 cyangwa se 2 zitarageza igihe nk'uko amabwiriza twayahawe. Mbere yuko bihagarara, urugendo rwarangaye kuva hano kugerayo uyu munsi nangahe? Urugendo rwari amafaranga 10,010, uyu munsi ni 15,000. Hari impamvu nyinshi zatumye ibiciro byiyongera. Hari igiciro cy'amavuta agenda mu modoka, hari iby'imodoka ikenera byiyongereye. Hanyuma mwebwe namwe kuba mwongeye gusubira muri ziriya nzira nyuma y'imyaka igera kuri 3 mutagenda,
bayifashe gute? Turanezerewe turishimye nk'abandi banyarwanda bose bafiteyo, bamwe bafiteyo imiryango, abandi bafite ibyo bakoragayo. Twishimiye kongera guhura n'abavandimwe bacu. Asumta Kaboyi, nk'uko bimaze kumvikana mu majwi umaze kumvisha bumva ijwi ry'Amerika, kino cyemezo cyari kiteguwe, ariko se leta y'u Rwanda yasobanuye ite impamvu yagifashe? urakoze. Mu nkuru nakoze ku wa gatandatu nyuma y'uko inama y'abaminisitiri iterana ku wa gatanu, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yari yavuze ko iki cyemezo cyafashwe hashingiwe uko bagenda babona COVID-19 igenda isa nkaho icogora. Ariko rero namubajije nti hari imipaka yari yafunzwe hatagendewe kuri COVID. Twavuga nk'umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda n'Ubugande yafunzwe hatagendewe kuri COVID, yafunzwe ku mpamvu za politike zinyuranye. Ibihugu bimwe bishinja u Rwanda, rushinja Uganda ko rucumbikiye abantu baza guhungabanya umutekano mu Rwanda. Uganda nabwo bugashinja leta y'u Rwanda ko nabo hari abagande nabo baba bari mu Rwanda. Ibyo bintu binyuranye. Ndetse ni Burundi urabyibuka ko bawufunze muri 2015 nyuma yaho perezida wari uriho Petero Nkurunziza bashatse kumukorera kudeta. Rero iyo mipaka ntabwo yigeze ifungwa kubera na COVID. Nabyo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yaravuze ati twahisemo kuyifungura, ibindi bizakurikizwa abashinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'abinjira n'abasohoka mu gihugu nabo bazagenda babinoza umunsi ku munsi. Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Nyabugogo i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze cyane Venuste. Mwabyumvise, hari hashize imyaka hafi 7 umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ufunze. Tujye ku Kanyaru, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana yahageze, inkoko zibika. Desire Hatungimana, bibeho. Aho ku Kanyaru ibintu byifashe gute? Abanyarwanda barajya mu Burundi, abarundi nabo barajabuka bakaza mu Rwanda? Ego Veniste Nshimiyimana, nk'uko leta y'u Rwanda yabimenyesheje, umupaka w'u Rwanda ku Kanyaru urafunguye, ibyangombwa byose birahari, abakora mu biro byose barahari, hariho aho gukarabira, hariho abaganga bo gupima bikenewe. Eka birabona ko biteguye ko kugira bafungura umupaka. Ariko rero icyo twabonye nuko hari abanyarwanda bamwe bajabutse bakoresheje utujeto twa dupapuro bashira kwikashe kubera bafite irangamuntu zerekana ko baturanye koko n'u Burundi. Hanyuma abo banyarwanda rero twavuganye batubwira bati twebwe tumaze kumva ko umupaka ufunguye, twavyutse ijoro kugira turabe yuko twojabuka tugaramukanya n'abarundi bagenzi bacu. Abanyarwanda rero bajabutse barashika hakurya, ariko maze gushika i Burundi abapolisi barabahagarika nk'uko amakuru baduhaye abandanya bivuga. Bababwira yuko ngo botenyenya ngo bakarindira kujabuka hakurya i Burundi ngo kubera ngo bakirindiriye ijambo riva ibukuru, no kuvuga ijambo riza gutangwa na leta y'u Burundi imenyesha yuko umupaka waho ufungurwa cyangwa ubandanye ufunze. Ariko abanyarwanda bo bari bamaze kujabuka barose n'ubwo ruhusha. Mbere umunyarwanda nyene yari yajabutse yatubwiye ati kara kamwemwe ntangere twagwanye mu nda n'abarundi bagenzi bacu, turavugana ati mbere duhanisha ngo tuza guhava dukina n'umupira saa 9 nkuko twaratusangira dukina ku kibuga kiri aho Kanyaru. Mugabo ntiyashobora guheza ngo akomeze ashike i Burundi kubera ko batarafungura, bakaba bahuriye muri cya kibanza kiba gisangiwe n'ibyo bihugu bibiri cyo bakwita zone neutre. Nuko rero byari byifashe, ariko ugiye kuganira n'abo banyarwanda bose bavuga ko akamwemwe ko ubuzima bwari bwarahindutse bukaba bubi cyane kubera batashobora gukora akazi kabo bari basanzwe bakorana n'abantu n'urujya n'uruza rw'abava i Burundi n'abaja mu Rwanda. Ati barakenye cyane, bizeye yuko iki Burundi bwofungura urugendo zigasubira kuba nyinshi, bosubira gusubira mu buzima bwiza, bagasubira bakaronka amafaranga bakishima, ngo kuko muri kino gihe babayeho nabi cyane. Nagerageje nkandagira ku butaka bw'i Burundi. Umaze gushaka ubutaka bw'i Burundi wiyumvise gute? Niyumvishije ibyishimo byinshi cyane, n'abarundi baje turanamukanya, numva mu buzima bwanjye bose buhinduka. Uvuga ati maze gushika ubutaka bw'i Burundi. Maze gushika ku butaka bw'i Burundi nahise numva nishimye, abarundi turishimana, turavuga ati turaganira muri make, turasabana, turaganira kubwira ati byari bigoye, turumva twanabaye n'abarokora binyweraga nk'agacupa dusangira, ati natwe twabaye abarokore kukabura nyine dusangira. Urumva ubuzima bwawe bwarahindutse, ariko twahise dusanga muri uwo mwanya nanone hari ikindi gihindutseho cyane. Desire Hatungimana, uwo ni umunyarwanda washoboye kwambuka hakurya
i Burundi ariko nk'uko bivuga niba leta y'u Burundi nta cyemezo iratangaza no kuvuga yuko abarundi bo bataragera mu Rwanda hari abo wahabonye oya abarundi ntabwo barashika mu Rwanda kuko iwabo aracyafunze nkuko abonyene bajabutse bakava mu Rwanda bagiye Burundi bivuga abapolisi bababwiye bati mwe murindiriye utwaronka uburenganzira bw'uko mushobora kurengana turabibamenyesha ariko turacategereje amakuru yova mu batwara igihugu byerekana rero yuko naho u Rwanda rwafunguye umupaka mu Burundi ho kugeza aya masaha turiko turavugana umupaka uracyafunze abarundi baratangura kwambuka nk'uko waganiriye n'abo banyarwanda bambutse muri kino gitondo ndetse n'abandi bakira ku mupaka babyifuza biragaragara ko bafite inyota bifuzaga kuhita bambuka bakajya i Burundi bakubwiye ko ari iki kibajyanye n'iki banyotewe uravye abanyarwanda babagara hafi ku mupaka muri kano karere ka Nyaruguru n'abantu benshi usanga bafitaniye ubucuti bukomeye n'ababa hakurya i Burundi muri za mpara Birundi muri komine ya Busiga kuko usanga bamwe barashatse y'abagore abandi bagore b'abarundi bakaba baje gushaka mu Rwanda byose rero bigatuma bamwe bafitanye ugenderanire kuko no kubona bajabuka bakoresheje indangamuntu bakabahereza akajigo byarabafasha cyane kugenderanira ugasanga bagenda gusubira muri misoko y'impara Mirundi abo mu mpara Mirundi bakaza gusubira mu isoko yo ngahanya ku Kanyaru bigatuma rero bagirana ubucuti cyane gose aricyo bituma rero nk'uwo yajabutse yatubwiye yuko yakize kumva gusa kuno munsi hari iryo sango ryo kugura umupaka acavyuka agaturuturu ategereza kugira aze gusaba uruhushya ajabuke kandi ashitseyo koko ngo abagenzi be babonanye barahuriraho muri zone netre baragwana mu nda ngo byari byishimo biteye ubwoba ngo biryoshe cyane ngo bakibaza ko Burundi bizofungura bazongera kuko bakagenderanira ubuzima bugasubira kuba bwiza cyane kuko bwari buri batarafunga. Desire Hatungimana umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ku Kanyaru ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze Veniste Nshimiyimana. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda undi mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ukoreshwa cyane n'umupaka wa Gasenyi Nemba uherereye mu karere ka Bugesera akarere gahana urubibi n'intara ya Kirundo mu Burundi umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Nemba Pierre Claver niyo nkuru wiriweho. Mwiriwe neza Veniste Nshimiyimana. Aho ngaho ku mupaka wa Gasenyi Nemba abarundi barinjira mu Rwanda abanyarwanda barinjira mu Burundi byifashe bite? Aha ngaha ku mupaka wa Gasenyi Nemba uherereye mu karere ka Bugesera mu Rwanda ari naho muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo ku ruhande rw'u Burundi niho duhagaze ariko nta bantu nta ruja n'uruza ruhari nta modokari zijabuka mu Burundi canke zikinjira mu Rwanda zihari hahora haca niyo modokari binini bifise imizigo nk'ibiribwa n'ibindi ariko uyu munsi nta biriko birarengana hari kandi n'uruja n'uruza rw'abantu baba bavuye guca ingero mu Rwanda basubiye mu Burundi canke bavuye mu Burundi baza mu Rwanda gushika rero ntabo turiko turabona ahubwo twasanze abantu bari bagiye kwambuka umupaka basubira mu Burundi ni nk'uyu musore twavuganye yatubwiye ko yari amaze imyaka 5 mu Rwanda ariko ko muri kino gihe yaragiye gusubira mu Burundi ariko bakaba bamwangiye. Narishimye cyane kwangiye gutaha mu rugo nkabona na famille rwose ari mu Burundi mushize mu kanya bamwe ko ari mu nama baza kumbwira ari byishimo no barantegereje mu rugo uvuganye nabo kuri telefone bakubwiye gute bamwe ko ndi bujye bashakiye moto gaza kuntora hari hakurya abasini bapandi cyambabaza ariko ufite icyizere ko bari kubikurika ndagifise Pierre Claver niyo nkuru hari abanyarwanda se wabonye aho ngaho nabo bashakaga kujya mu Burundi oya ungo nuvuye mu okay Pierre Claver niyo nkuru uwo n'umunyarwanda washakaga gusubira mu Burundi hari abarundi se waba wabonye bageze mu Rwanda
nta barundi barashika mu Rwanda, nta n'abanyarwanda bavuye mu Burundi barashika hano mu Rwanda, ariko aha turi kumwe n'umutamakazi umukecuru akuze hano ku mupaka, yatubwiye ko yaraje gutegera umukobwa wiwe wavuye mu Burundi, nawe ngo yaramaze imyaka itari mike. Yatumenyesheje yuko ngo yazindutse kuva hakiri kare kuko yari yabyumvise ku iradio yuko umupaka ufunguye. Reka tubwire ingene nawe bamubwiye aho agitegereje umukobwa wiwe wavuye mu Burundi. Oya narinzanywe n'umukobwa wanjye yagiye kure ku munani twatoye perezida ari kurenye, ajyanwa n'umugabo w'umurundi, ariko agenda arwaye, yagiye kumuvuza bahita bafunga Burundi, abura inzira yo kugaruka. Ubu rero aravuga ati njyewe rwose i Burundi ndahahaze, ndashaka gutaha. None rero yahereje aduhamagara kuri telefone, muze kuntora ku mupaka uyu munsi gataha. None rero ubu ari mu nzira ari kuza, twavuganye inshuro nk'icumi na n'ubu twarimo tuvugana, tubwira ko ngo ari kubura nk'iminota 10 ngo agere hano. Abashinzwe umutekano aho ku mupaka wa Gasenyi Nemba bo barabivugaho iki ibyo byemezo bitaravugwaho rumwe ku mpande zombi? Abashinzwe umupaka abinjira n'abasohoka hano ku mupaka wa Gasenyi Nemba uhana urubibe n'u Rwanda, hagati y'u Rwanda n'u Burundi, mu kanya batubwiye ko bagiye mu nama, na n'ubu tuvugana niyo bakiri. Batubwiye yuko ku ruhande rw'u Rwanda umupaka wuguruye, ibikenewe byose babishyizeho, ibyerekeye kwikingira COVID-19, ibyerekeye gupima, ibyerekeye kuvura uwo baba basanze arwaye, reka ngo n'ibindi byose birateguwe birahari. Ariko kuri bagenzi babo b'u Burundi ngo umupaka uracugaye, ngo bababwiye ko bagitegereje ngo ingingo ivuye hejuru ku bategetsi bo hejuru i Bujumbura. Gushika ubu rero iyo ngingo ivuye i Bujumbura ntirahagera. Batubwiye ko bagiye mu nama kugira ngo barabe ingene bokemura ico kibazo c'abantu bari hano ku mupaka bategereje kwambuka baje mu Burundi cyangwa bava mu Burundi baza mu Rwanda. Tukanababwira ko kandi twanahasanze hano hari n'abamotari batubwiye ko bari baje gutegera abarundi cyangwa abanyarwanda baza hano ku mupaka kugira ngo barabe nabo ko bukura mu cibo. Ivyo byose rero abashinzwe umupaka bakabatubwiye ko inyuma y'inama ariho kumbure baja kumenya igisubizo cyangwa imishu nyamukuru. Pierre Claver niyo nkuru, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu Bugesera. Urakoze cyane, ndagushimiye kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze nawe Venuste. Tunyarukire noneho ku mupaka wa Gatuna, umupaka umaze imyaka 3 ufunze, umupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yahageze mu rukerera. Eric Bagirubusa biriho? Wiriho neza Venuste Nshimiyimana. None abanyarwanda bambutse bagana Uganda bagande binjiye mu Rwanda byifashe gute magingo aya? Kugeza kuri uyu munota ihita tuvugana nibwo imodoka ya mbere iturutse mu mujyi wa Kigali bisi itwara abagenzi igeze hano ku mupaka wa Gatuna. Ku mupaka wa Gatuna rero nahageze mu masaa 2 za mu gitondo, ariko urabona ko urujya n'uruza rutaraba rwinshi. Abagenzi rero bahageze kuri uyu munota barabanza bakabwirwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, by'umwihariko nta mugenzi wemereye gutambuka atagaragaje ko yipimishije icyorezo COVID-19 ku kizamini cyitwa PCR test cyishyura 30,000. No kuvuga ngo rero benshi bari kutubwira nk'abanyamakuru baravuga ko ari ibintu bitunguranye, ntabwo bari babizi. Bari kubwira n'abashinzwe serivisi z'ubuzima mu Rwanda ko ubundi hari n'abagendaga banyura ku yindi mipaka nka Goma ndetse ni Bukavu, bakavuga ko aho bishyuraga 5, ariko hano bari kwishyura 30,000. Ariko numvise inzego z'ubuzima zibizeza ko bashobora kuza kubafasha abandi abagenzi. Nagiye numva bavuga bati noneho niba ari uko bimeze Volcano nibasubiza amafaranga basubire i Kigali. Ariko noneho by'umwihariko hano Venuste Nshimiyimana nk'uko mubwira ko nahageze mu gitondo, abaturage ba hano mu mupaka baturiye umupaka wa Gatuna bo bagiye bakunda kuzirikirwa no kwambuka kubera baravuga bati twajya guhaha hakurya, ariko kujya guhaha
urajya guhahisha 5,000 cyangwa 2,000 kubera ko niba ibiciro bavuga ngo byarazamutse mu Rwanda bashaka kumenya Uganda bo uko bihagaze bakavuga ngo ibyo 30,000 ntabwo babyigondera. Kugeza kuri uyu munota rero nibyo nakubwira, hari n'umumama nigeze kubona w'umukecuru avuga ko yaragiye gusuhuza nyina umubyara yaravuye Uganda, ariko ntabwo yamukundiye kubera ko icyo kizamini n'ubundi cy'30,000 ntacyo yarafite. Yatubwiye ko yabamushyize nko mu ntera barapeperana, undi asubirayo ariko wumva ababaye. None se nk'umuturage uturiye uwo mupaka wa Gatuna wifuza kwambuka buri munsi, nawe agomba kwishyura ibyo 30,000 buri munsi, cyangwa se icyo kizamini gikozwe gishobora kumara icyumweru cyangwa ukwezi? Iki kizamini nkurikije uko amabwiriza ari kuvuga ndumva ariko bizajya bigenda, ariko nacyo ari naho imbogamizi ya mbere ikomereye kuvuga ngo ibyo 30,000 bagiye babyishyura bate, kandi n'ubusanzwe bavuga ko bamaze imyaka 3 bicaye badakora cyane nk'abakoraga harimo abafatanyije bakoraga umurimo wo gutwara ibinyabiziga yambukiranya yambuka ajya kuzana ikamyo izanye ibicuruzwa mu Rwanda.